manje phona wawusugwaza ubani? Ngikwazi omunye mfethu uprofessor kuthiwa Andile bo. Hey, Ngikwazi omunye mfethu kuthiwa Andile ngoba ngimlwisa lo mfethu lo uthi uyangivimba ngifuna ukubaleka yabo. Wayena sengimbambe ngezandla professor ngenzeni mfethu bonke abafethu basemnqobo nogcwalo uyabopha. Lento iyangidumisa ukuthi ngiyabopha kanjani umuntu ade ngihlala naye. Yabo nje mana wena uba umthetho ushintsha imeshenti kanti isuka kuleso story. Isuka kuleyo nto kanginqona lento ukuxoxela yona professor lento le. Lo mfethu lo okuyena okumnikazi wetolo. Ngingathini professor lela bhodwe leleyana. Mengithi lela bhodwe zona lezayitolo. Ngingakasebenzi nawe professor uvuswe yimina lo yafethu lo yana. Njengoba evuswe yimina ngingathini ingcenye yezinto anazo is through amandla ami ngimletha nama customer ukuthini usikhutheni abaningi ngiyabazi kwahamba kwashintsha istaff onganakho isibheda abafethu abaningi bahamba bophe mama capsule wahamba bheda nawo ama capsule wangibona ngihleli la ngelinye ilanga wangibiza wathi asambeni sepaki ayithi ngiyachase athina athi ungichase kayo usenayo sifike epaka afika ngiphemise emva kwalokho uprofessor ngambuyisela back lonke leli customer bonke labafethu athi bebhema ama capsule ngoba vele ama capsule aseyabheda ngababuyisela kuyena lo fethu lo njengoba egcineni sekuzophuma ukuthini ukuthi ngiyambopha zingaki into ezibhenywa uma ungasihlukanisela kanjani mhlambe angithi phela uthi abanye ama capsule ama capsule lawa akwama container lawa abomvu anezivalo njengephilisi isivalo esibomvu nesemthetho isivalo esibomvu icontainer emhlophe mase kuba ile ewonga le engazothi umqawu iyashintshana lento professor kwenye inkathi kuyenzeka ukuthi ama capsule week bebuye bezobhema lengathi umqawu kwenye inkathi kube iyona lengathi umqawu kuba week into ephambanayo nje kanti manje bavelaphi othiki obani ithiki professor yabo nje indaba yayo mfethu ngiphatha kabuhlungu indaba yethiki ngobani yabo ithiki ngibhemile mina professor ithiki kodwa webhemeni kwami akubonakalanga ngangakajwayelani na ngalenkathi ngibhema ithiki sefika ibe u30 rand professor isafakwa kwi-straw njengoba u30 rand ungathuka manje mengakutshela ukuthi siwu10 rand why yehla yabo 10 rand inganyuki isidakamizwa asehli isidakamizwa lokho ngikuprovele kona buka insango manje insango mina ngisayibhema insamo esithanga ngamashumi u2 rand ngeke sayithola manje insango ngitshele ngalabo high grade beyidakamizwa asehli why ithiki yehla mina ngokuhlakanipha kwami professor njengoba ngihlezi ngisho singihlakaniphile mina yabo ngokuhlakanipha kwami professor cabanga lento ithiki yazi kwenzakalani babethi ithiki isidakamizwa esiphuma ngaphandle ifike la eSouth Africa bafuna ukwenza njani befuna ukuzenzela eyabo yabo njenganayo iwunga le umcaka engisho professor into ephuma ngaphandle ama capsule ifake yayo iwonge yenziwa amandiya emalokishini omandiya oChaswete bani Phoenix yabo leona ithiki njengoba ifikile bafuna ukwenza ifake yayo kwenzeka kanjani professor angazi ukuthi yini le eyafakwa kakhulu okanye yafakwa kancane asene mhlawumbe kuhlanganisa usawoti noshukela namanzi asene noshukela wangena kakhulu kwase kwangaba iyona exactly le ade bethi bayenza ngokuthini lento sesiyibhedile iningi ngeke silahle ngoba lo sawoti esusebenzisele noshukela esusebenzisele sokhiphela imali the best way ukuthi sigain imali yethu futhi asiyidayisa u10 rand lento izohamba fast njengoba kwenzeka iyahamba fast njengoba ihamba fast iyaqeda fast futhi nakulelinye side ngoba kusayona leyathi ithiki ukuthi uma uyibhema professor ungalali ngangize ngisho ukuthi ithiki yenzelwe i-right for umuntu mhlawumbe uyi-security osebenza ebusuku uma ungafuni ukulala ngisho ngashaya iphule elilodwa ngisho ngashaya ihit eyodwa ngiyakulala umzimba wakho umonithiki kodwa le manje ungayibhema manje uyibhemele ungizoqonsa manje ulale yo 10 rand manje ithiki ingakanani phakathi iyachithwa
iyachithwa yini kuchithwa lo shukela owangenwa usawoti omningi lo ngawona itsiki kodwa moyifaka kwinto yakhona yokubhema isha njenganayo itsiki kodwa kusayona itsiki leyana iyinto ebhedayo leyana masuthi yabuka abafethu abaningi bayashona is true yona leyanto leyana omunye umuntu ngeke ayinake leyanto leyana yazi ngoba ingqondo yami bese functiona ngenye indlela professor ilento ayihlezi ishiwo mayithi ngakhuphe mama drugs nginqoba ukuhlakaniphe kwaze kwepha ngithi mengibuka yazi into ngivele ngisheshe ngiyibone itsiki yona umthelela njengoba kushonwa kanje professor ngiyashona is true lo yashukela owangenwa amanzi wangenwa usawoti omningi uyabona nje umuntu ojovayo memix itsiki newonga mhlawumbe ashwebe la ejova khona uzoba nequmbane isilonda singasiyi ithumbu lento yi acid like le acid ebetri amanzi ebetri iyashisa njengoba sasifaka enyameni nawe yakhumbula iyayishisa inyama ngitsheleke masisi kuwena ngaphakathi awunambobo ngoba ngeke ukuthi ushweba ngomjovo professor same time ubuyisela la ushwebe khona uyidonsa igazi liyahamba isihambile mhlawumbe usungathi uyadonsa okwesibili lapho udonse lona igazi ayisekho yona izohlala lento within 2 days yaqala ushisa umzimba wakho qhuma ubomvu ube ngazuthi ithumbu elinganambobo akukho la ongalikhama khona zolibela ubekezela nani indawo eningi ejovwayo isesandleni senyaweni semqaleni ngitshela umuntu ezoshoba emqaleni phenduka irobot professor awazi ngisho ungiyakaza emqala iqumbani la unobomvu la emqaleni professor ngosuku nosuku lilibele budla mhlambe ngoba ithumbu elinganamlomo liyoqhuma ungalindeli bra wami into eyophuma khona ingavala la njengoba ngithi ngavala la ngizama ukukhombisa iphunga eliphuma khona lidlulo lomgqomo professor iphunga liphuma laphana kwinto mhlawumbe engaka mina abone ingane ekuthiwa uSando professor isaqala lento yamaqombane enequmbane la esandleni kuyona ikhanywa omunye umjida bebeke izivalo lesi so yabo ikheke lawa ko Shoprite Spa izivalo lesisokulivala bebeke sona phansi kwangazi usujele neAtramel ubona ujele neAtramel mikuhlanganisekile into eyayisesivalweni lesesekheke yayingasakhali professor isilibele ethi ekugcineni wavela wathi lo fezi kwaphuma into engazusi ilo isikhuphasha seqanda eliboyiliwe into round kwathi nje bhoqo la kwasala imbobo engakanani la esandleni how much more emqaleni yabo usala nenkihle yembobo yazi ngisho udokotela Eddington King Edward Cathedral sebeyazi ngoba eqaleni bekuthusa bekuba ngazuthi ithumbu elinganamlomo kodwa yabo manje sebeyazi uniqhamusi nawana nje into kanjeyana ushwebiwe ungene itsiki kuyona sebevele bekutshele ukuthi awushwebile uyazi bayazi ngeke usayiphikisa into kanjalo uphilwa lo kodwa azi still manje ngashweba umuntu professor manje njengoba sikhuluma ashwebe kusasa abanequmbani njengoba eyedwa eshwebile ngikutshela mhlambe 99% uyayenza lento le babonile ukuthi kwenzakaleni kuphele mhlambe 3-4 days kuphuma isidumbu sayo lento le still basayenza saqhubeka iprocess yanjalo leyo njalo isidumbu futhi sekuyinto ephumayo yini njalo khona oshwebayo njalo prof yabo menze njalo professor ngobani makhisi amaningi abantu abashonile umuntu oqala ngena kuyena mina nje njengoba ngasebenza nawe prof sengisebenza leyo msebenzi mina sengisebenza leyo msebenzi ayi wona ukhiye professor yona into engiphathisa ngekhanda ke leyo yabo mekushona umuntu ngilwa ngayo yonke indlela professor ukuthi at least ngimbhalise igama lakhe noma ngathi isibonga ngisazi kodwa mina ngimbhalise igama lakhe yazi usakhuluma leyo nto leyo
ngafonelwa iphoyisa umsomi nini ngoba kuJanuary ngiqala ngafonelwa umndeni kaSipha ngoDisemba yakhumbula lapho sisebenza uSipha yabo indaba yaSipha professor bahamba baya emoshali ngakubhala udokotela enkundleni zokuxhumana bafike bangakwazi besizakale ngesimo sokuthi babe ngenayo case number uSipha wayekade amaphoyisa awabanga nalidokodo lokushona kwakhe in as much as abhaliswa yiwena kodwa ke umsomi wakwazi ukuthi ahambe bahambe baye kumsomi wabavulela idokodo bahamba nedokodo baye emoshali mabe befika emoshali bafica ukuthi akuyena uSipha lo abamfunayo lapha manje asazi ukuthi kwenzeke kanjani ke ekuphambaneni kwedumbu angisakhumbula nakho ufika uma wakhe nosisi wakhe ukuthi baya kodwa bangavumeleke ukuthi besibone isidumbu usisi wakhe nakhe ezethi lo muntu okhona bathi uSipha naye yakhumbula ngaze ngahlala ethembeni kaSaya Gate uyena professor ngitsukile namhlanje kusengisongitshela ukuthi ake sibonele umsomi yabona ngoba wathi ufuna ukukhuluma but into ngicathe ezosishaya ukuqondanisa izinsuku kodwa lo mjida washona kuyiMonday yikuthi angisazi ukuthi it last month or November uSipha uDisemba noma November it's either November uphela or uDisemba uqala uSipha eshona ngazi ukuthi November ngoba yakhumbula sisokho wathi birthday yakhe ngoNovember agejime kwibirthday yakho hleze ezofika mhlawumbe October uphela noma November uqala hayi December bro ngiyikhumbula kancane indaba yakho uSipha Nomdayi yebo ninjani bhuti wami ngiyavuka nginalensizwe le kuyiyona eyabhalisa uSipha lapha ngesikhathi esethuli angazi noma mhlawumbe khona imibuzo obungafisa ukumfaka yona kodwa engathi khona okuqondanayo ngoba izolo ngeke ngaye emoshwari ngabona ocishe kusondelele ngakhona ngase ngithi ifamily kuyimanje la ngisendleleni ngohlangana nayo ifamily labantu no Nomdayi ngiyajabula mangizwa into enjengaleyo ngizocela ungazise mhlawumbe manje ukuthi kugcine ukwazi ukuthi usizakala umndeni okay alright kodwa lo olapho uyasho mhlawumbe idate ukuthi kwakuyini uyayikhumbula yini idate hayi naye umuntu oyibhemelayo lo indaba zama date ngeke azazi hayi kodwa ke engathi khona okuhlanganayo ngoba ngiyohlangana nabo khona manje na mhlawumbe nje in an hour's time bazobe sebazi ukuthi uyena noma kuyena yini okay siyabonga Nomdayi siyabonga nje nokuyinikela kwakho mfowethu eyintweni enjengalezi ngoba phethu baba umsomo professor siyabonga okay nami ngibonga usizo lwakho nje siyabonga Nomdayi okay thank you professor uyazi lo baba lo uyiphoyisa akaze sizihlangane naye asazana ngiyakhumbula uyisho lento ukuthi awumazi efonini Isimanga sephoyisa le professor inkosi yamaphoyisa ke le uyabo professor eMPTV ukuthi mfethi isidlala iqhaze kanjani manje engineshow kwivision yakho izinto ongayiboni lezi izinto engangakaze ngibona yazi enye into mfowethu mina ngifuna siyibonge ngalo baba lo yazi kuyenzeka ukuthi ube yiphoyisa kodwa uthola uyiphoyisa ngoba ufuna umsebenzi kodwa khona ukuba yiphoyisa bese ke uba nobizo ekubeni iphoyisa emfowethu abantu bakhathele lo sinawane mfowethu kodwa lo baba wenza show with professor Fisi wenza konke okusemandleni akho ukuthi umndeni uyasithola isidumbu sengane yawo ubani umuntu ongahlezi mfowethu aqiqa lento le professor enomndeni wakho ongabheme ama drugs akazali phara mhlambe ngisho indawo ahlala kuyona nje amaphara awekho khona iphoyisa for sure hlala kule ndawo njengomhlanga yabo leyo akakwazi ukusafarisha ukwephara kodwa mbuke lo muntu sacrifice buka njengamanje sina sikhuluma indaba yakhe already yena usendleleni yosisa sixoxela nje okuyela ekuthenini sigcine sikhuluma ngalento yedumbu yena simazi wenzani kodwa buka kwazovelana ubhizi yena ugqiqa lento kalofu sisikhuluma ngaye inkinga mfowethu uzonqaba ukuthi simshuthe lo baba yazi lo baba bekumele bemazi abantu inkinga nama ngimazi ngifuna umtshontsha ngekamera emhlaba isithombe
Ihloko umzamelila professor. Ayi isimanga sobaba lesi. Hayi ngimthulela isigqoko professor. Hey, Ngimthulela usebenza eDurban Central. Umsomi. inkosi yamaphoyisa. Hayi inkosi yamaphoyisa mfowethu lezi. Hayi. Uyinikele mfowethu emsebenzini wakho uyinikele. Usizwa ngenye indlela useyoxola kodwa inkosi yamaphoyisa umsomi. Hayi ngempela professor yabona into ayenzayo mfethu. Ngoba uzokhumbula ngithi ukuthi ngesikhathi umndeni ufika la ukhala ngawutshela mina ngathi yabona ngoba Abenze kanjani tholana umsomi and ngamfonela umsomi ngamtshela. Ngitshela kunabantu abazoqhamuka kanjani. Bayabona vele nje sebalindele washo nanokuthi ukephi ku floor 2 ngikhumbula kahle professor use-office lakhe bazofika bemthola. Abanga umuntu osacrifice leyo nto. Yabo ukuthi manje yena ephoyiseni i-department akuyona isihlangana nento yethu manje sisimfaka umsebenzi thina ukuthi asibhekele idumbu. Wasacrifice professor. And uma befika angithi yena kahlase wayengasahlangene nokuthi lo muntu akanali idokodo. Abantu mhlawumbe amaphoyisa ekhona esidujini okwakumele kube wona akhanda idokodo. Walikhanda yena ukuze labantu bekwazi ukuthola ino. Bafowethu ayinkosi. Ungathola iprofessor fethu yazi kwi-department asebenza kuyona kwi-police ungathola mhlawumbe akahlangene nalezi zinto ezihlangana nokufa kwabantu. Ungathola mhlawumbe uyisebenzela ngamanye amacala asemaceleni. For instance ungathola mhlawumbe uyiphoyisa elithathe iboshwe emaseleni liyise enkantolo. Kodwa wathinteka ngento yethu. Wagcina esekuthatha lokho esekufaka phe kwalomsebenzi ade wenze police station. Ngoba hayi angikhumbuli ethi professor mhlawumbe hayi nibuye ningifonele khona ngisakwenza. Uke enze lokho esike simcele khona. Akwenza afone futhi asiphendula kwenzeka kanje. Buka nje namhlanje asilindele. Angilindele usukula namhlanje kodwa yena wenzani yena usukula namhlanje. Mina bengisathusa ukuthi usiphaka kwaphambana kuyena lo sasitshethu uyena lo. Uselo usemakhazeni ngoba kwakuthiwa umuntu osemakhazeni usiphaka sasesilinde ukuthi obvious bamtholile kubo kodwa uzothini manje ubaba umsomi thina sesithi ya give up ukuthi usiphaka akatholakala uthi yena khona ukuthintayo yena usayiphusha ngemuva uyayiphusha emuva asazi phela for sure uyena uzomthola ekugcineni awuzomthola mfowethu uyinikele ngiyaqala mina ubona umuntu oyinikele kanje ekwenzeni umsebenzi wakhe uyinikele yendo abuthanda uphoyisa mina angazi ukuthi ubhizi usaqhubeka nodaba likaSipha ngitsuseleyo nto useyona leyo nto khona usayisebenza lento le okay mfowethu ngiyambongela professor ngiyambongela lo baba hayi fanele simbone ngaphela yini hayi emela ngimvakashele angizovele nje ngithatha usuku ngimvakashele khoza sazana ngathukusho uzungimazela efonini hey professor no manje mfowethu ubusasixoxela ukuthi uzowagwazeka ngeindaba zokuphambana kwamagama nokwenzeka kwezinto yabo professor awuthatha umbukele ekhaya umbeke ukuthi kwenzeka yabo nje kule nsuku ngisakubuka professor ngisho professor ngimcela kanjani entazi uzobethana ngihleke uprofessor sukubhayiza kwami konke lokho professor bese angishubela ngalo la suku la professor cabanga ngoba ngithi ngiyafika epark ngiyobhema bengasajwayela ukuthi ngene ngala bese ngiqhamuka ngasemideni ngale ngasePetsuko sengithenga ngomunye umfethu ekuthiwa uRoger yena istaff salo fethu lo ebekade ngichaza ngaye ukuthi ey'tolweni zakhe ngiyingxenye yakhe professor istaff sibuye sathi ukubheda yabo ngingasayo kuyena into eyenza ukuthi ngingangeni ngala ngibalekelani ukuthi angibone yabo ngendlela ezizwana ngayo kuzoba nzima ukuthi ngizwana naye professor sengidlula nemali ngiyothenga komunye umuntu ngcono angangibone at all yabo sengingena ngenye indlela ngihlele la osho ngathi ngisangena kuqhamuke iveni eTRT iyehla le veni cabanga le veni ledlula uprofessor inalo fethu phakathi nomakhelwane wakhe omunye udayisayo baboshwe bobabili mengifika kulo fethu omusha sengithenga kuyena ngifice omunye umfethu besithenga naye kulo mjida lo engizwana naye uNkulunkulu hawu uNkulunkulu wenze njani namhlanje wazothenga ngala zithini ngale eseyimnqobo yazi lo fethu no useboshiwe
iveni nje leli liphuma manje la linayo phakathi ngithi iveni lengihlangane nayo lapha ezansi egarage ethi seboshiwe ngithi wazwana ibhadi lo mfethu kuwo December nowenza lo mfethu ngithenga kuyena professor omusha uhleli eminyango akahleli ngaphakathi emjondolo wakhe ngifike ngithenge ngihlale la eduze kwakhe kwenyawo ngibhemele aqede kuqala nginami lo mfethu ekuthonkulu kuyena ungitshelile ukuthi lo mfethu oboshiwe ahamba ngithe ngisahleli kuqhamuke irana lakhe lo mfethu lo odayisayo bengizwana naye melifika irana lakhe lifike lime la eduze kwami likhulume nefoni uqhamuka intombi yakhe lo mfethu lo ikhulume nerana la lo mfethu isuka ihamba iphinde ibuye isibuya nentombazana bekhulume isuke lamantombazana uthu asale lo mfethu lo semesale angibizi athi mnqobuza lana ngitsha semina mhlawumbe ufuna ungibuza ukuthi indaba ngingasathengi ngibona yabo nje istory kanjalo ngithi hayi awumancane mfethu ngiyeza ngisabhema athi hawo mfethu yena uzweni ngithe uza la yabo useyangikhoma gcine nami sengicike yami ngisukume ngihambe ngikene ngikwenze njani mfethu ethi ziphi mfethu umbophelani lo mfethu lo ngithi hayi bo mfethu ngibophe bami nethi umbopha kanjani lo mfethu lo ngithi mfethu engaze ngisukela nangihlangana lento ngibuye ngihlalele phansi ayibonanga umuntu uvuka u3 card professor njengoba ngihlala phansi yabo lonto ethi mfethu nanginomuntu okubonile kanje wena uphuma emotweni amaphoyisa kunomuntu ongibonile ya okahlancane mfethu ongiyeka mfethu mase ngivele ngenze njani ngithatha isikhwama sami ngiqoqe into zami lezade ngibhema ngifake kwesinye isikhwama esincane ngifake ibhaka wami ngisithathe ngisinike lo mfethu lo esengithenga kuyena kuba uhleli la eminyango ngimtshele bafuna ungigadelana naso isikhwama sami nangu mfethu esisengibophile kanje yazi lo mfethu esho professor eyazi uyakuhlanyela loyo yindaba yokuba uyazi lo ithe imoto ihamba ngabe ngiqhamuka mina isikhathi esengihlalile la okokuqala professor ngibe ngazi kahle ukuthi ngibophile ngabe ngihlaleleni la eminyango bekufanele ngithi ngifika nje ephaki ngithenge ngingene ngaphansi emjondolo ngicashe izwa ke professor ngoba kukade kwenzeka yonke lento le kuphinde kufike ezinye imoto eziwuthuza amaphoyisa zifike ziyama mhlawumbe 30 minutes imile la ephaki yabo kuthiwa ngangazi professor singiyenzile leyo nto ngangithola indlela yokuthi ngikwazi ukuthi ngiphume ngijokhe ngalamaphoyisa yabo angovele ngisukumele ngihambele phambi kwakhe lo mfethu esamile sakhuluma nefoni la wayengeke ngenze lutho ngoba nazi imoto zamaphoyisa wayengeke ngiqhayisise phambi kwamaphoyisa ngoba vele umuntu angaphandle kodwa ngoba ngangazi lutho ngangihlalela izingicika lento professor ngitshela ukuthi uyadlala thini mina ethi kunomuntu ongibonile asambeni sekuyena ayingize ngicike professor asambe sihambe cabanga ngihamba phambili professor ngiphenduke ngimbuze ukuthi ukuphi athini athi ungale kodonga kuneyindawo engalena eyiwa ngala indawo yokungena kuyona iyodwa yabo eyokuvimba udonga ngale mase kuba ujantshi ngale sengisho ukuthini mengathiwa umuntu ukufaka kusona lesa sikhala professor indlela yokuthi uphume ila ungene khona kuphela unless monga sacrifice ugqume uye phansi yeke kodwa indlela yokuphumile singena ngayo ya professor ngihamba phambili anginakile ngigibelela estephisini ngiphumele ngaphakathi yabo ngithe mengixhuma la ngaphakathi professor kube khona into ethi phenduka mnqobo methi ngiyaphenduka uphethe 16 yabo lokhu wokuthuswa inyoni professor ubona inyoni iqhamuka uvike ngabona into ekanjalo ngivike kanti 16 bese ngishaya ngaso ya still ngisambuza mfethu ungishayelani mfethu avela kuxosha esesibili ubaselo ukuthi ungishwebile ayisho ukuthi sengishaya ngivele ngivike singishaya esandleni yini ungishayela wena mnqoba useyamemeza yabo nje besememeza usefuna ukukhanda ibackup yabo mezokhuluma igama lokuthi ngiyabopha for sure wonke umuntu uzosayida naye akekho uzoqala phansi alibele buza ukuthi wenzeni hawo ubane into engachazwa uyabopha lo ukuthi kufanele ngilimale professor vele ngithi awunamanga lo ngoba uyangisukela ngiphuma naye la lesi sikhala yena umphezulu estephisini mina ngimi phansi professor avela angena phansi kwenyawo zakhe hayi mhlawumbe ukuthi ngingena ngisasukuma ngiyamphakamisa same time ngingena enyaweni zakhe ngiyophuma ngale naye waya ngeqolo phansi professor ngagibela phe kwakhe ngadlula ngabhale mingibaleka la abafisa abaningi bayibuka lento abamathanzana
xosha iy'tini baxosha iy'nduku bafuna ungishaya abantu ayibonakho kwenze njani laba futhi ungenzeni yabo emqondweni wami ngimi ngalokhu ngiyenzeni ngoba ngiyabona ukuthi mengisuka ngiyinhlava vele ngibaleka lento le izohamba nami yokuthi ngibophile ngibaleka ngiyazi ngibaleke ngingene ngaku-freeway nginyuke la e-freeway sengikhathele kanti ngigijima qhamuka lo fethu lo cabanga umZulu wakithi professor angane mufuna ukuthandwa amaThanzania yini sho sengimbambe professor fethu ngenzeni ngimbiza ngegama ngenzeni avela adla ukulundela isandla esodwa ngimbambe yabo nje nami sengikhipha amandla okugcina kuyena avela akhipha ulo okapa angimazi wayethi ungigwazaphi ngoba ngavika ngesandla njengoba ngigwazeka la esandleni bafethu kanti yini nifunani mina ngiyenzeni ngingambopha kanjani bafethu umuntu esengimenzele iy'tolo zakhe kanje ngamfakela i-custom yazi fethu umuntu ngoba professor mekwenzeka into angeke ukwazi ukumshintsha umqondo wakhe esemthani ngilibele ngikhale ngelele lokuthi ngiyenzeni bafethu ngicikeke sengivuze igazi la esandleni liphuma nje igazi ngenye indlela professor ngifike ngihlale la phezulu ebridgini engiyicabanga lento nayo inkinga yazicishe ngalimala la serious ngizokushawa ikhwela la enzansi amemeza amathazane isukume mengithi ngiyalunguza bajabula bafethu ilo fethu obekade eboshiwe sebededeliwe njengoba sededeliwe lo fethu lo ngivele ngisukume la ngihambele kusasa ekuseni ngisengihlele e-script yard qhamuka le ntombazane le ekwakuthiwa asambe sekuyona iyona engibonile ngehla emotweni yamaphoyisa okokuqala intombazane ayazi ukuthi kwenzakaleni kumina ngingene eMaskandi professor yona yiwumuntu ozongixoxela ukuthi Mnqobi umabizo wakho yaza kagcwala ngithi mina umabizo wami ubalo ethi uMnqobi yeni emini ekhanda kuduma ukuthi uMnqobi kulo nguMnqobi obentshontshwe ikhopha oboshiwe mhlawumbe ngithi sifuna ukungitshela ngaye ithi uMnqobi umabizo wakho akagcwala ngithi uMnqobi muphi ithi uMnqobi lo wamaqombane uMnqobi lo wamaqombane uMnqobi lo wamaqombane ubonwe yimina ngimbone ehle emotweni ethi yathi uyena obopha lo fethu kanje ngiyasho ukuthi nali ibhadi professor nali ibhadi professor yabo kuphambana amagama futhi ngizincishe ngiyalimala futhi ngangizoshona yabo kuthiwa ngangabalwisi lento ngisemase sengiyibuyisa professor kunesikhathi la engihamba khona ngaye ekhaya ngafike ngayogeza ngabuya ngifaka iy'ntambo la ezandleni intambo yami leyo yokuqala la yaqashuka ngayithatha ngayifaka ephayitheni ngenzela ukuthi ingalahleki yavela inyamalala professor izinto ezayihleli nayo ephayitheni zasala zikhona lezo zinto eyesibili yaqaqeka ngafuna ukuyifasa ngenkani la esandleni yaqashuka professor ngayithatha ngayifasa kulela esinqeni ngathi ngiyavuka ngelela ngekuseni ayikho la ngidlale khona ayikho yabo nje lokho ngazalwa professor engiqala inxeba lommese lele ngilithole lo fethu umsulu engimshoyo manje angazi ukuthi kwenzakalani iy'ntambo zami ziyanqampuka ngala kwenzakala izinto la lo fethu lo engimshoyo ukuthi ama-customer afakelwe mina professor amaphoyisa selibele ngenile kuyena mekufika amaphoyisa sevele neqhamuka igama lami mina ngithi angisayi kuyena lo fethu lo uMnqobi lo okuyena abamphambanisa nami uyaya yena kululu kwakhe professor uthi ngisho ngakhuluma noma yini angasho kwayena ukuthi imina bazomkholwa ngobani angikho mina yabo leyo nje yonke into professor sivele yabuya yazowela kumina ngike ngihlangane naye la emgaqweni uMnqobi bengimbingelela njalo ngimbiza ngomabizo if ungamthatha umbeke la umbuzo ukuthi zishaya phakathi kwami naye angeke akutshele into straight kodwa yena ngakutshela ukuthi mina khona inkinga enginayo mayelana naye ngoba angisambingelela ngisakhuluma lutho le cherry mayisifika isho nje yanto na yini ungathi ayibuyele lapha le cherry lena xaxa leyo kwaqondana nothi professor ngibone umjida lo fethu lo ngimshoyo ukuthi waboshwa bengihlala naye kanalo irun elilodwa unamarun amaningi sathi sikhuluma lento ngelinye ilanga kukhona nawo le ntombazane waqhamuka elinye irun lakhe ekubeni vele uMnqobi wakwenza njani elinye insanzana bakhuthuza isikhwama sakhe lo fethu wayilele kukhona into ayifunakala phansi kwakhe shuthi waphenduka ubhakha lo nemali ngokuthina usebuthongweni abobhakha wabuyela ngala
bawukhuthuza nomunye ufethu bamnika imali umnqobo wathula. Wathi lo fethu oyirana eseyizwa lento ukuthi umnqobo wayehle emotweni akuyena lo yimina. Ilo mnqobi lo wamaqombane wasuka semthami professor egijima ePath eyotshela abafethu ukuthi lo fethu lokuyena wakhuthuza isikhwama wakhipha imali. Usawuyena futhi vele lo obophayo namanje. Ekubeni fethu umnqobi mesiba honest professor akuyona full out leyana. Hayi ngoba ngimgxeka mhlambe kanjani. Kodwa kayena umjida lwana professor ngokuphelele mfethu. Ngabe mesikhuluma ngokubopha mfethu angayenza leyo nto professor. December bekunthwemba amaphoyisa bengamdidisa. Mina professor ngendlela engise ngayo esikhundleni sothi ngisebenze nawo amaphoyisa ukuthi kuboshwe lo mfethu. Ngangavuma mina professor isaplan walento le. Kodwa same time ngigijima futhi ngihambe ngiyomtshela lo mfethu lo. Bra wami ngizofika amaphoyisa kanje. OwaseTanzania ne professor kodwa ngendlela esiclose ngayo kanje ngingasho ukuthi umfethu ngezinto kule minyaka ngihlela emgaqweni esezenzekile phakathi kwami naye ngangeke ngimbophe okanye ngimbonge ngokumbopha kwakho konke esekwenzakaleli ngangizozuza something ngizogijima ngihambe ngiyomtshela kodwa iphoyisa professor singavumelana naye ukuthi ahambe eyoboshwa mhlawumbe limbophe iphoyisa egcineni limtshela ukuthi mina ngimbophile selingibalekelile mina ngitholanga lutho kulona kodwa yena for sure ngangazi kahle ukuthi ngizobenefit again if ngizomtsephisa ukuthi nginamaphoyisa ambophayo leyo nto kuyimanje professor sangidla leyo nto ngobani akakaveli obala ukuthi kahle ubani phakathi kwethu sobabili angisaya ngithi khona mina kunzima ukuthi ngiyidefend yena umnqobo sabhema khona akukhulumayo akushoyo professor bazokuvuma bazokukholwa ngobani useduze vele uclose nabo every day uhleze ehleli kubona mina ngisahlali usangasho nanokuthi yini engenza ukuthi ngingahlali la kanti ngibalekela istaff professor seyabheda ngavela ukuthi ngibalekisa ukuthi ngoba ngiyazi ukuthi ngiyenzeni ayithi uyabo ukuthi mina okwami kuwikhe kangakanani sengihlezi ngisho ngithi kodwa one day uNkulunkulu endlela namandla ngaprofessor uyoliveza iqiniso angifuni mhlawumbe ukumlwisa mina yabo leyo nto angifuni ukumlwisa ngoba ngizothi wavele ngimlwisa ngoba vele ngoba ngiyazi okwenzakalayo manje ngiyakwamukela into engiyidefenda kuyona ukuthi ngingabekeki isandla okanye ngingalimali yabo leyo kodwa ngoba iqiniso lizovela ngisho sokuthatha isikhathi esingakanani professor and futhi maselivela kuyoba worse lokhu kulimala kwami kuncane kuyena kuzobe sekuphindelelekile professor ngoba nami la isandla sami sobe sesingena khona kuyena. Uyakhumbula ukuthi ngo-December washawa abantu elokishini kwakuyiluphi usuku uma ukhumbula akuzona izinsuku ezifanayo nalokho kukwehlela njengamanje? Yabo nje ungikhumbuza into ekade ngingayinakile professor. Ngikhumbuza into ebekade ngingayinakile bekade ngingayicabangi. Kuyafana mfethu. Kuyafana. Angazi indaba. Yabo lento yalo face yangijika professor. Yangijika ngithule nje yangindla wesiphathi meke ngiye ngambona. Ngize ngahlangana nomuntu mfethu ekuthiwa uSanele izolo kwaqhamuka imoto yePoka. Ugcwele nje abantu besifazana abamaphoyisa phakathi. Ngamtshela uSanele ngoba ngiyamazi uthenga kuyena lo mfethu lo ebenginokuhlala naye. Ngathi uSanele ngathi uyabona nje oba kudlula le moto uzoza ntambama azobe sekuthiwa ngibonakala ephakathi kuyona le moto le. Yini ngoba sengibuyisa lento eyenzeke ekuqaleni. Kuthi ubali wayenesibindi esingaka owayengahamba professor eyosho ukuthi avela ngisukele nje athi ungibone ngehle emotweni yamaphoyisa. Kuchaza khona lokho ukuthi khona vele umnqobo wehle emotweni yamaphoyisa. Mina 100% guarantee uNkulunkulu ufakazi wami professor. Phoyisa ngizonda kabi bra wami. Sesingakhuluma nje sikhulume. Lisitha ngimini iphoyisa professor. Ngingavuma mesayiplana leyo nto. Kodwa futhi ngiphinde ngigijime ngizokutshela wena ngithi ibawashe professor. Kunephoyisa siplaneni nalo kanje. Ngileyo nhlobo yomuntu nephoyisa. Kodwa ukuthi ngingaze ngivume ukuthi uzothathwa ngeke. Ngoba ngiyazi ngingazuza kuwena mingikutsiphisa. Futhi leyo nto siyiprove ngithi buka ngoba siplana ukuthi ngo6 wena uyaphuma azokubamba. Yazi kanjani? Letha la yakhe ijacket mina ngigqoke le yakho. Uma kwengijacket ebomvu. Ubone ifike ebambe mina lelo phoyisa.
libone ukuthi mina lo ngiplana nalo lingidedele same time yabo leyo mhlawumbe eqale ejahe wena yabo leyo kodwa nje ngakuvezela ngayo yonke indlela ngikhombisa ukuthi ngiyazi ngalento eplaniwe kodwa ukuthi ngize ngivume nje ukuthi uhambe uyofila iziseleka professor ngeke angena lo muntu mayelana nephoyisa mfethu yabo nje indaba yamnqobe professor ngiphatha kabuhlungu mfethu ngiphatha kabuhlungu ngoba nje ngaze ngalimala nje ngenxa yakhe yena uhleli ayicanasele maskandi ukhululekile. Inkinga kodwa lenibhekene nayo emgaqweni inkinga professor uthwala uyazi uphenduka uJesu ufela isono somunye umuntu ekugcineni yena ufree kodwa ngoba akazi ukuthi isuku leqiniso liyoqhamuka nini kuyoba worse ngoba uyobambeka kalula ngendlela ayislima ngayo uhleli kulona icage uyivalela akaboni kodwa yena mhlazane ukuthi nkente uyobambeka kalula. Mina ngisangena ephaki professor if kuthiwa ngazi kahle ukuthi ngiyenzani ngisaqhubeka ngisakwenza ngoba nakho amaphoyisa asaqhubeka sangena amaphoyisa kusalebele kuvela igama lamnqobi hayi umnqobi ingani uyena owasusa lento ingakho amaphoyisa lebele ngenile ngabe nginesibindi kangakanani professor ngebe ngazi ukuthi ekuqaleni ngangine-TRT still ngisabuyela khona ephaki ngoba ngithatha lesi sibindi enginaso professor ngiyazi ukuthi angazifaka khona ingakho ngisabuyela khona ephaki. Namhlanje kuseni ngihlangane naye lo mjida lo okuyena owangibiza wafuna ungishaya ngesitini ngihlangane naye namhlanje kuseni ngingena ephaki wasukuma wangilandela ngayiwelisa umgaqo ngamasibombo uma ngifuna ukubona ukuthi uzokwenza njani wayiqhubekela wayihambela professor wayenze kanje yana bekufanele angilwise futhi namhlanje kuseni wangangilwisa futhi lapha sebenza yini iqiniso bayalazi kodwa manje wayi mfethu kufanele ajeze professor kumele ajeze umuntu obopha yenye into leyo professor sihlala nawe kanje egcineni ukwazi ukukhipha ikhanda phakathi kwethu yenye into leyo enye into ngampela le bekufanele nje uyalazi vele iqiniso yabo lo mthetho eTanzania uyalazi iqiniso bekufanele nje bengilandela nje akhombisa ukuthi ngoba kuvele waqonda nami ehlami nawakhe ngabe ngimdlula wabesukuma engilandela ngawela ngoba ngifuna ukubona ukuthi ulandela mina ngampela yini wadlula nalade ngekhona wahamba waya lade edayisela khona ngahlala mhlawumbe 30 minutes lapha bengilindele ukuthi ngenzeka noma yini bawuqhamuka mhlawumbe sebeyi-4 kodwa kuqhamuka ngamuntu ngize ngabhema ngaqeda ngayihambela yini iqiniso liyaqala liyavela noma ngingasaveli liqhame professor kodwa sekukabili manje yini abazi ukuthi uyena muphi ngampela umnqobi if mina kuthiwa yimina engangiyazi leyanto kufanele ngibaleke same professor if nayo suspicious ukuthi mina bekufanele ngimbalekele abone ukuthi lo uyena ngampela umnqobi nakhe baleka futhi bengathatha isibindi sokuthi ngiqhubeke ngisashaya arresta professor bengizoba yini ngizoshawa abantu engihlala nabo ngamatshe nangamaplango ngishayelwe arrest ekseni bekufanele ngibaleke yabo kodwa ngoba ngiyazi ukuthi angazi lutho ingakho ngiqhubekela ngihamba webhemela into yami ngasuka ngayiphumela yabona befanele sengiphuma ngivinjwe qalwe phansi ngeliswa amacala. Abantu bayafa babulawa indaba zothiki barabara njalo wena ukwazi kanjani ukumelana nokuthi ngicabanga ukuthi abantu nabangajovi nibathathu noma nibawu5 aneqile kodwa ku10 uma ukuthi ebantwini abawu100 simancane kakhulu. Ukwazi kanjani ukuhlala ungalingeki ugcine usuwenza ngendlela yenza ngabo bonke abantu ngoba nje wena ungajovi nencathi yona into esakugcina uphila nje ungena umuntu ogula njalo yabo nje ngikutshela iqiniso professor inkinga yami senaleteni sidalwa professor ngeyisabi naleti ileyo nto yenza ukuthi ngingajovi ukubheda istaff professor uthi uyabuka abantu abajovayo kuphela abazizwayo istaff kodwa ngokuthi naleti ngiyayisaba ingakho ngingayisebenzisi ngaba nenhlanhla kwayiqondanela kumina professor nokutheni naleti ngiyayisaba vele ingakho ngingajovi mhlawumbe kuthiwa ngiyisabi ngineshow mina bengihlala nabantu abajovayo bonke professor ngisho unombuso ngisahlala nawo bejova bonke phambi kwami
umuntu ajove kanye ekuseni usecovered almost u-half usuku lonke. Mina professor ngibheme ithi ngiqeda kubhema still ngisazamula yini ungiyabheda ibisizwa ngazi usibisi yakhelwa abantu bomjovo kuphela kodwa still ngayibamba kuyona leyo nto most abantu abajova abangena nakho kwi-lockdown istaff besingatholakali kalula leso staff esincane usitholayo ubusizwa ngomjovo thina kusona leso staff esincane esitholakalayo musichase besingazwakali besibheda sengathi ungasibhema sibesiningi noma ulibele ubhemile kodwa ngoba ngasurvive lapho kwi-lockdown angiboni khona indlela esingangiphusha ukuthi ngigcine ngijova professor ekubeni vele mina nenalithi sizitha angizwani nento ejova ingena emzimbeni esihlabayo nje emzimbeni ngakho nalithi engayisebenzisi. Ziningi manje izinto ezikhona ezisetshenziswa izidakamizwa ezinye ziyisitayela uncika utashi kuningi mfethu kuba nayo itashi yazi mengizwa professor kusuke ihluke kabili kuthi angazi le igama lalene bayibiza ngani kodwa ihluke kabili nayo njengewonga ngithi naleyo umcako nale kwi-capsule netashi naye kanjalo kunenqwaba nje ebhema le kunenqwaba ebhema le naye yabo nje seli-fashion esikhathini samanje and abazala bekho awenga leyo nto leyo angazi kanjani professor angazi kusabhekwa amaphara kuphela sabhekwe vele thina amaphara ekubeni into ethi amaphara isiyayiphelela nje muthi uyayibuka isiyinto eshabalalayo kancane kancane ngoba isitombo sekuyinto yanjalo kuvuka zona manje lezi zinto zotashi inceka wara ile iqeda zakhona iphuzwayo lezi ukavendo ongahluziwe wakhona ufaka kulezi zinto zakhona ethi uvusa induku yabo nje ayi ngiyazi lento professor sekuyi-process la eSouth Africa lento. Wena mawucabanga yiphi advice ongayinika abazali nabafowethu laba abagaxele because vele konakele manje? Hayi yabo manje sekuwese professor ngoba yabo isikhathini samanje phethu muzokhuluma lolu limi likhulunywa wena professor lokulwa nesicapha okanye nembobo yokungena esidakamizweni abantu bavele bekubukise komuntu ohlanyayo ekhanda noma umuntu ongasile musakhuluma lolo limi kanjalo. Yabo angazi ngingathini professor ngoba yabo mu advisor esikhathini samanje noma uzama ukuqwashisa ngesidakamizwa. For instance professor yabo mongathatha umuntu sephumile edakamizweni uhamba umbeka phambi kwabafundi esikoleni uthi akakhulume ngokuphuma kwakho edakamizweni mhlawumbe lowo muntu angagcina editshelwa ngamatshe so hayi wena uthengiwe noma kuwukuthi yabo nje ukhuluma nje ukusangana lokho okukhulumayo indaba ngoba almost yabo bonke abantu labo okhuluma nabo bakuzona idakamizwa. Kunzima manje uku-advise okanye uqwashise isizwe ngedakamizwa professor mfethu ngikutshele nje iqiniso mfethu ngoba almost sonke sesisedakamizweni if uyakhuluma kuzolalela ba even isho wayisenze kahle ayisawenza ama numbers ingani lento engizama ukisho professor ngisho ungathi umzali angikhulume nomzali mayelana nengane itho sengikhuluma nawo umuntu osebenzisa zona idakamizwa yabo mina ngibona umzali njengoba ngikhuluma naye kanti nawe unenkinga zakhe zedakamizwa uzintashi yabo ingakho uzutshwala sekufana nokudala professor if usakhuluma ngoku-advise umuntu noma qwashisa isizwe ngedakamizwa yazi wathi kodwa ngoba professor mfethu hayi ustrong pram usayibambile khona la kuyakhona yazi wathi uNjabulo wathi asiliyeke nivele life uStaren bayamazi uStaren professor mina ngithi bafo asiliyeke nivele life uyayizwa lonto ngoba manje selfile uthi nifuna asiliyeke kahle angithi uyabo mfethu professor buka nje nanini mfethu uthi kumina mfethu
ngingathini emphakathini ngivele ngiphendule ngalendlela engiphendula ngayo ikobani ifile mfowethu akekho umuntu usungakhuluma naye professor Fehla msekungcono ingane encane kodwa uzokhuluma uthini nengane encane ingayizwa le language ekhulumayo umuntu oyiunderstandayo le language ekhulumayo uyena lo seyidakamizweni and uhlala kumele ngabe uhlelo njengalolu mfowethu sekuphele mhlawumbe 4 years why or 5 years even uhulumeni akangeneleli mfowethu yabo nje eyaloyo professor nje mfethu asingayikhulumi nje mfethu yakhe ngoba yabo uhulumeni mfethu wala eSouth Africa professor angazi indaba yabo into ezosiza mfethu mayilana nezidakamizwa abayifuni babona ukuthi shuthi angazi noma iyabacindezela ngoba phela vele iqinisa liba benefits angazidakamizwa bayazuza ngezidakamizwa banakho konke is true zone izidakamizwa usil lapha esihlalweni la selikhona phezulu so sivele iyona ndlela elula yokushushumbisa zona izidakamizwa ingakho muzokhuluma lolimi lakho professor ubukiso komuntu ohlanyayo babona ukuthi ufuna ukususela umnotho wena yabo uvela uphenduka impukane okanye umaskito ube into ebangisicefe futhi sabathe kuthiwa ukasicefe kube nezinto zethu la uphinde futhi umbuze la kuthiwa ukade sokufonela ungasifoneli sokufonela ayiso yabo into kanjalo vele kuthiwa ungasifoneli sokufonela uzitshwe futhi uzophinda ufone futhi kuthiwa sakuthela nje ukuthi sokufonela why walibele usifonela yini phazamisa izinto zabo phazamisa izinto zabo professor baya benefits kakhulu ngesidakamizwa and yazi umphakathi okuyiwona mfowethu ngabe ulwa lempile sengiyabuka nakho ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu uyazi wenzani because yabona lapho professor ngingaphawula ke ukukhuluma ngomphakathi angithi inkinga nawo umphakathi yazi uma ungaqala uthuba serious siyayilwa lento ngoba nje ngangithi mina khokho ama 20 rand professor ngakho ngithi ngingayiphawula leyo but ekugcineni vele uma singathola mina mangingathola amandla okulwa ngempela shuthi ngizofa njengamanje ngoba ukobani uwedwa vele professor uwedwa sengathi unganabantu army mfowethu enzothi siyoyilwa nabo lempi le iarmy mfowethu lapho kuzoba nzima ukuthi soshaba ikhanda labe baningi kanje kodwa uzoqhamuka wedwa professor nazi sniper zu10 awushwebeki kodwa sniper mezu10 abantu bomphakathi ngaphela zona inhlamvu zabo abantu abawo kodwa mo wedwa kunzima uma ukhuluma ngomphakathi professor ukutheni professor ukutheni njengoba usho 20 rand pheze unabantu baningi abantu abayilandelayo ishow yakho professor and futhi ngalo 20 rand bayobona umsebenzi wabo wawo lo 20 rand ukuthi mkhulu kangaka because vele kugcineni yazi idakamizwa phela ihlupha wona umphakathi azibahluphi abantu abaphezulu thina sifuna ukusizwa abantu engabahluphi lento yabo isikhathi uzama ukukuvala ukuthi umuntu izizi zimhluphe kodwa abantu abafuni ukuthi usizakale wena ukuthi uyivale lo ndlela ngoba yazi isicapha kanye nembobo yokungena neyokuphuma professor wena uyibona kalula ngobani uclose nathi izinto eziningi uyazazi eziningi futhi sesikuthele zona wena indlela yokusiza uyayibona ukuthi ilula kangakanani kodwa umuntu ohlele endlini mengithi umuntu ohlele endlini umuntu owumzali kunzima kuyena ukuthi ayibone leyo yazi ngisho ingane yakhe esela emgaqweni professor mhlawumbe ngalo 20 rand awufaki ngeke umkhoste ngisho 2 years ingane yakhe abone sibuyela yona endlini ngalo ya 20 rand awufaki ngoba kahle kahle angithi yabona makuzokhulunywa kuthiwa umuntu unamarana u5 mase ngibakhela phezulu nje makuthiwa kudilwa nalento akusiza ukudila namarana uyaganga uma udila namarana ngeke uthole fako awuyiqedi lapho ngoba ngisho ungabopha irana namhlanje kuzobekwe elinye kusasa yabo inkinga umpofu straight ungamnendaba namanzi lawo wakhiphayo umpompi vala wona la uze amanzi angekaphumi ila ukuphekwa khona yabona mingangenwa kanjalo professor ngeke isithathe isikhathi kungalula phela yabona uma kakhulu mayikuthi itafu zo3 futhi mangingadilwa
nabantu abawu-3 uhloka yonke lento leyenza yonke kodwa wena uma uzogijima ushaya amaphara ushaya amarana uyayidlalela la asivele sikubone udlala uTikTok udlala umdlalo iTikTok udlala uTikTok ufuna ukubukwa ko-TikTok umdlalo usahopana namaphara phela iyalapha ey'mpandeni njengoba uhlezi usho Professor ey'mpandeni impande mfowethu shiya amasamvu namagxola ey'mpande ukuze sisoya phansi esihlahla lapho kodwa uma uzosikha la phezulu solibile similile siqhumiseni kodwa uma ungashisa lapha ey'mpandeni ungaze uzufake esinye mhlawumpe esenye into Professor sivale nje le dakamizwa kufakwe enye into mhlawumbe ngoba inkinga lapha ey'mpandeni bangavale kumpompi abantu bayibuyelele makubo for sure thanda ungathanda beyibuyela makubo ngawubhoqobhoqo la i-Arosta Professor sibhale ibhedlela Professor kodwa ekugcineni ngizolalapha ekhaya yes yabo sure singagula lokho kugula Professor fethu ibambishise ipholele esandleni uhambe and ubungena choice uzokwenzani ukuthi usithole isidakamizwa uzosithatha asikho sona khipha rosto amuphuza ubheyayo kuyo iphume yarosto uzoyithola phi wonga Professor uzothi aphantu uphantele wonga ibingekho kodwa yazi enye into naye ngibona ngathi iyalimaza abantu bakithi inganakiyo nabo utshwala ngathi buthanda ukuba inkinga ngoba yabo nje lo indaba zokuthi una 18 wara ayisasebenzi leyo nto manje uma na 18 kuyaphezulu buse styling fashion hayi buse styling mfowethu hayi yabo futhi kakhulukazi le yencinga Professor ayadonsa Professor ize kabi umuthi uyabuka le nto umuthi omkhuhlane ekuqhineni hayi mhlawumbe naye unawo heroin umsafisa ukufunda ngaphandle ke for sure khona lento ekhona kuyona mfethu iyona lento esihlanyisa ngathini intsha yentsha ngoba intsha yathathwe iwongi intsha mfethu kuselela abancane enginathi ibona laba basencikeni na kwitashe labo bema ukhuluma ngeyouth Professor sikhuluma ngamaphara eyouth itsina amaphara Professor sina abantu yabo abantu beyouth itsina laba bamaphara namhlanje iwunga yadila kakhulukazi muthi uyabuka Professor most states siphuma emakhaya right sishayiwe la emqondweni lento inedemoni phakathi avela athatha labo bantu labo okusho ukuthi ila nje nalabo bantu yabo uthi lento ngazo siyinto eyayiplaniwe from the beginning iqala nje lento ngazo sinje yayinto eplaniwe ukuthi leli solibulala kanjani cause vele le generation yenu already asena ifuture kuyona usiyabo songathi mawuphuma idakamizweni into esungayenza usungahamba uyosebenza asisekho isiqhaza ongalidlala la eSouth Africa abantu sebengadlala iqhaza la eSouth Africa ilaba engithi youth laba bangaphansi bethu bakuyincika nentasha bakuyincika nawo itashi nabo which means uStarring uNjabulo wayiqinisele Professor nethi aliyekwe iphelile indaba yalo ayo Njabulo mina bengithi asiliyekeli ngaphela ungazuzisho njalo Professor ayoba umuthi yabuka hayi wathi umfowethu asiliyekeli nje uthi yabuka bethu umuntu omncane nginami Professor abafundi bahlala bayigroup from Monday to Monday bayihlalele esitolo game shop dayisa insango phansi kudayiswa nencika phakathi bayidlela nje leyo mpilo ntambama usebuya umzali emsebenzini umfica usela endlini useklinile vele wawasha nalezo zitsha usewumuntu oqondile la kodwa ekseni meke hambi oledi nethama la espanini uyahamba egame shop uyihlalela usuku lonke kudliwe insango kudliwe incika la yabo ukuthi yabo ukuthi ifihleke kanjani Professor umzali wazi ukuthi nje ingane iqondile ngoba for sure izothi zisi6:06 uzobe sebuyile endlini esekwenze konke emina umazi kade enzani ngeke ukhulumeke nomuntu kanjalo Professor usakayeka isidakamizwa nizoxabana naye yabo mesisebenzisa isidakamizwa awuzwa mshini ngomuntu okutshela ngaso usesiyeke siyabheda wara
yakhithanyela nje lowo muntu losho njalo professor yini sisakubusa ngithi kodwa yabo mase sesikusebenzile usuyazi imisebenzi yayo uyakwazi ukuthi umuntu noma efuna ukukhuluma nawe uyakwazi ukuthi umlalele professor sekulate kodwa manje sekulate lapho la kusa elikhona usuye engalaleleki angazi lento inedemon phakathi ilona leli controlayo lento le ingakho lo okusalula ukuthi aphume yena ilo suke ngizwa mshini lo segaxe wangampela ongasenzeke lutho professor uyena lo selalela lo kufanele ngabe yabothi yaphambana lento lo kufanele ngabe uyalalela akayishayi ngestory yabo aka lo kufanele ngabe uyena ongalaleli uyena osezwe seke kusenzeka lutho sekulate yabo manje amaphara professor ungavula ngisho meeting wabize wonke ayazi ukuthi azeleni la kuzokhulunywa ngedakamizwa professor Buka angahlala kulalele lawo maphara kodwa sekulate inkinga yawo kodwa ungahamba uye kwabafundi esikoleni uyokhuluma indaba yedakamizwa bazosuyasitanya lo wara uthuke ngapha nangapha yini ngoba vele basabasha esidakamizweni bona masasi-enjoy yabo thina sesi-enjoyile sakhathale isona ngathini sekunzima mfethu sekulate kuthina sekulate yabo nje lento inkinga kakhulu serious lento omunye umuntu angayibuka mfethu ungazuthi nje kuyayikhulunyelwa just for fun kodwa mengathi ukebuke ngaleli sokubuke ngalo professor ngakabona inkinga iSouth Africa ebhekene nazo iSouth Africa isemanyaleni no mfowethu siyabonga Mncube yes siyabonga ufike uzoba ingxenye yohlelo vele ungwala ekhaya ke yona ya njoba ngisho ukuthi angisazi ukuthi ngokhuluma ngisene kodwa ngoba into angiyiplani ifike emqondweni ngibe ngiphefumula nephathi nezimo nje ezenzekayo emgaqweni khona everyday ngobani izinto engiyibona njalo most of the time futhi kutshelwe mina ngisangathi mengiphuma nje la professor kuthiwa khona umuntu oshonile ngisangathi mengithi ngiyavuka ephaka ngithi ngiyipayment kunomuntu omboziwe into isi-challenge njalo le emaskandi if ungathiwa wonke amaphara akivume mengithi asizeni kwishow yakho professor ngabe sho mhlambe nami ngikubikela njalo ukuthi sekunomuntu oshonile nanokuthi mfowethu sihlezi sibatshela ukuthi ukuza kuyishow akuzukbenefit umphakathi kuphela but kuzobenefita nawe because mawusho futhi wena abantu bokuqala so reporter einkundleni ungakasho nje professor usagula sibiyela umndeni ngiyakutshela professor nangu simambane uqinekile kanje serious inqomo ithi sitshela umndeni wakho sisutshela umndeni wakho sometimes sikuthatha sikise esibhedlela kodwa abake bebona ukuthi umnqobo uyadlala umnqobo mina ngiyabenefita ngokuletha yena la umuntu yabo leyo kodwa ekugcineni mase seshonile umnqobo yena utshelwa kuqala ngithi ngiyafika ubalo so awusibani kube ngazuthi ngifuna ukuncengwa ukuze isitombo sakhe sizizakale ngibatshe bafethu angikazi ngamnyisa ku professor lo muntu angazi ngizothini kuyena wena inkathi ngakutshela ngisho ukutshela professor ngoba ngiyazi ayikho into ozosiza ngayo ngithulela kodwa ngiye ngibone umuntu esike sasebenza naye if washona mfethu uye ngisho ukushutha ngalelo suku kumele ukuthi umndeni wakhe usithole isidumo angithi uyabo ubuka ukuthi yabo MPTV siyadlala esinye isichaze sikanjani professor lento eyayingekho kwivision yakho njengoba ngangishilo nasekuqaleni wawungabhekile ukuthi ekugcineni ugcina usiza imndeni ukuthi ingcwabe ingane zayo kodwa buka namhlanje ngiyenzeka lokho and abantu okuyibona engabe bayakusukumela lokhu njengabantu abaseyidakamizweni bahambela le kude bafuna ngizwa kuyishow nomunye mayefikile umbonza akazile ngokuzoqwashisa umphakathi uzoyifunela imali la professor yabo izokusiza mfethu lento yenza izokusiza phi ndoda kusasibuke lento isibuyela ngakuwena sekugula wena sengikudlula usuthi mnqobe ngeke ngikwazi ukungisa ku professor sugula akhambi kanjalo sifuna ukubona usawena usayepa active umokhuluma inhlweli kunaki kulalela mase usugula la libele uzonambuza la ungazwana nani ukuthi uzothini kancane uyakhwehlela lapho professor agqoke imask ke imahlale ngalena ke yena
akusetshenzwa kanje asafuna usa-right usawena one day khona inkinga ozoba nayo ezofuna thina ukuthi sikusize ungabhekile professor usugula ulele la ulele khona ubone nge-Uber la ngiyehla ngiyakutakula ngikufaka emotweni uyahamba uye esibhedlela suke esibhedlela usanarosto so-right kuwena ubuyele emanyaleni noma uyahamba uye ekhaya yini yabo kodwa abafisa abayifuni-ke leyo bayazi abake beza kule show ukuthi kuhamba kanjani bayazi and bangcwatshiwe bonke bayazi professor ongangcwatshiwe wasizakala waye esibhedlela if khona inkinga akaba naye nina bendlondle nophapha ekhanda kamenza indaba olelo umuntu omemeza ngathi yakhalelile uthi igula lika Jama lichithekile hawu nina bakamBhudu Bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi welimaholo lemhlabeli imbedule nina bentule bande ngodongakela kithi kwaBhekuzulu nina bendla mhlathi kaMayekisa hawu bafowethu nina bakadalinyebo phansi madoda engcobuzulu liyaduma liyazongoma le eSwatini abomnaka namamfumbatana umakhosetive siyabingelela kuzona zonke ifunda sibingelela nje kabi sesincenga igama lami nguprofessor ngingwakamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sapha umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe yaqala kuba ingxenye yohlelo lethu oluchungechunge le oyethamele How I Ended Up in Drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 engaphansi kwesitebele iMPTV1 la isesilande khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho suka sikwenza malungana ngqono ukuqwashisa umphakathi baye bethi ke ngobude bendlela umphako uyabola ngendlela esesinesikhathi eside ngayo senza uhlelo siqwashisa abantu siyabona abantu ukuthi sebeze behlelwa ngisho yisasasa sekuyinto engisakavukela umchilo wesidwaba sekuyinto nje engathishu kubona sekuyibukela nje beyidlulele beyifonele lo hlekisayo kodwa ke injongo isalokhu imile ukuqwashisa usuku nosuku nomngozi beyidakamizwa ukuthi isiphi isimo njengomzali ongayithola ungaphansi kwaso ngengane yakho mayisiwele ezidakamizweni ungayithola ushisela umuzi ungayithola ungenelwa abantu ungathola umelwe inhliziyo ungathola tshontshelwa ziningi izinto engakhohlela omunye wafika lapha weke washaya umawa wakhe washaya umawa wakhe enxe ezidakamizwa nengicabanga ukuthi ke akekho umzali ongafisa noma ongathanda ukusithola ngaphansi kwaleso simo ayithole eseshawa ngamathumbu akhe ngenxa yokuthi nje ingane isiseyidakamizweni ngakho ke uhlelo siyalicela abafuthu nelisupport noma kunini noma kunjani siyazi nathi inature iyazisho ukuthi indlela ibanga selihambile selilide kakhulu ukusupporta mhlambe sekuyinto vele anisenandaba nohlelo lehlili isasasa nalenye into egcina manje nami ngicabanga ukuzenzela ezinye izinto zami eziseceleni mhlawumbe engakwazi ukuthi nami zingigayi morali ukuvuka ngihlale ngizokwenza into eyodwa kuze abantu beqwashe kuze abantu besizakale nanokuthi abantu siyacela bejoin membership ziningi izinto ezingachamisela mangathiwa nani njengababukeli beMPTV1 ne contributor ohlelweni ngoba manithi nizolindela ukuthi kuzokwehla ikhulu kube izona ezizosupport uhlelo ngeke kuze kwenzeke ngoba ibona abadayisa izidakamizwa nabo futhi baseyidakamizweni bayabhema nabo babagacela entashini so manje ulindele wena uzozosizwa yilowo muntu naye obenefitayo ngalento uyaganga kanti kakhulu izidakamizwa zihlukumeza umphakathi kunabantu abaseyikhondleni so beku i-challenge lokuthi kube yiwona umphakathi osukumayo ucontribute ukuze sikwazi ukuthi silwe nezidakamizwa ngendlela esifisa ukulwa nazo ngazi igama lami nguprofessor Ngwamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sapha umthetho asohlangothini la kaMandlakazi ngakho ke sengcenga yazi nje somphakathi nje nathi professor njengoba samaphatha lo mphakathi wethu ungasizwe yiwona umphakathi ngempela yabo le ikhulu indaba endala yayo inganekwane into engekho umzali uyena ongasiza ingane yakhe professor athuka ibonisa iqhamuka nje ekhaya nanokuthi ungafuni kuze kwenzeke enganeni yakho ivimbe lento isekude ungajezisa ukuthi nawe unayo ingane eseyidakamizweni professor because vele ekugcineni unayo ingane eseyidakamizweni awunayo but izidakamizwa ziyakuhlukumeza because labantu abaseyidakamizweni ibona ababuye bezohlukumeza umphakathi yabo ngoba futhi kakhulu abantu abalahlekelwa kakhulu ibona laba banganazi ingane eseyidakamizweni professor yabo lo ngoba lona ingane eseyidakamizweni uyagada kunzima futhi ukuthi angenelwe umuntu oseyidakamizweni ebe azi ukuthi uzala umuntu oseyidakamizweni kodwa lo onganayo ingane uyena umuntu olahlekelwa njalo uthothelwa njalo professor
yabo uyena umuntu kahle ojeziseka kakhulu kunalo uzala umuntu oseyidakamizweni. Ngiyavumelana nawe muzothi lo onganayo ingane eseyidakamizweni mfethu akubo uyena nayo ingxenye yalabo esifuna ukuthi besiza. Amen.